Masa-masa anak TK adalah masa-masa yang menyenangkan karena mereka harus memulai hidup mereka dengan belajar untuk mengenal sekolah. Mereka belajar berpisah dari orang tua dan mereka belajar untuk menjadi anak yang mandiri. Baru virus corona kembali ditemukan di Indonesia. Varian yang diberi kode B1525 ini terdeteksi menginfeksi salah satu When I get to see my friends, I forget. Sekolah online.
belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Do they think, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on baby, do it. Blow my mind, baby. Do they think, pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it, let's get it on, move it, come on.
Dear my friend and my teacher, hello, my name is Oliver Edla. My class is in A4. Nice to meet you. Now I want to tell you a story about the fox, the fox and the crow. So from the time there was a crow. He had the piece of meat. A hungry fox came there. He smelled water when he saw the piece of meat. He thought of a plan to get it. He prayed. He smelled water when he saw the piece of meat. He thought of a plan to get it. He praised the voice of crow. The fox seemed to sing a song when the crow opened his mouth to sing. Dan dia merasa sangat takut karena ia dan teman-temannya termasuk orang yang akan dihukum beraja tidak mendapatkan arti mimpinya. Dan ia pun mencoba mengumpulkan keberanian dan datang kepada raja. Kata Daniel, ya raja Nebukadnezar. On high, at last, the one he
Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur